Hello and siyanimukela to the Times of Eswatini. My name is Nombuso Dlamini and namuhla we have a guest from Rita, Mr. Mkhondo Lutabasitela, the nice thing he has for us in December time, but we have to plan for them today. Mr. Mkhondo kunjani? Siyaphila Nombuso ngivusele babukeli emakhaya. Yes, siyabonga kakhulu Mr. Mkhondo. Before we get into the nice things, because bayavele bayabona ukuthi ayini ngathi timvo letimnanzi tiyeta ka December. Please introduce yourself, kuthi uqhamukaphi and inkampani loqhamuka kiyo ibhizi ngani nje. Okay, thank you Nombuso. Ligama lami ngi-Emmanuel Mkhondo, ngisuka ka Royal Eswatini Travel Agency. Lo watiwa kafishane ukuthi nguRita. Okay. Kuchazela nje babukeli, lo Rita inkampani letalwa ngu Royal Eswatini National Airways Corporation. Lo emva bekathiwa ukuthi ngi-Royal Swazi Airways. Nguye ke lo tala lo Royal Eswatini Travel Agency. Okay. So now Rita inkampani le sita eMaswati kwabhukela tindiza, sibabhukela imikhumbi, sibabhukele tindzawo tekungcebeleka noma ngabe ngikuphi emhlabeni. Okay. Ngetulu kwaloko ke siphindze sende umshwalense wekuhamba nakulesi sipheceleti travel insurance. Okay. Lokhu sita ukuthi nangabe uhamba ubuye nawe uphephile nempahla yakho futhi iphephile. Ngetulu kwaloko siphindze sende nabo visa, kunemave ke Nombuso na ufuna kuyongena khona uthenga ivisa. So thina ke singoRita sesiyakhona kwaState Maswati kuwa sita ngale application yale visa ngoba kungumdandinyana kukwena, so uyadzinga labantu labadiko labafana nathi sitakusita. Okay. Kukhona ke lokunye lesesikwenda sitawukhumbula ukuthi na uyogibela indiza kungenteka ukuthi mhlawumbe sekunema-hour kumbe lakathi akabe mane or abesihlanu uhleli usamele indiza lotawuconnecta kuyo. Na usehleti ke kuba likhunyana lokuhlala emabhenjini. Thina ke sesinawo lama voucher ukuthi ukhona ekungena ngale la kuthiwa khona kuse lounge or Bidvest lounge. Okay. Lapho khona utawufika ungcebeleke bosofa labantu ofondofo ukutholeke ukucabula tinatfo takho lapha konke kule package nasekuthengisele nje thina le voucher yongena ngale lounge utawufika ucabule mahala ukhona nokuthi ube nalombane lona lo ungasebenzisi iwayela leli sithi i-Wi-Fi i-wireless lo icingweni lakho utawukhona kuhlala lapha ufunze lofuna ukufunza ungcebeleke usamele lendiza. Kafishane nje Rita nguloko konke lokuhambelana nokuhamba nje ukuthi wena uyahamba mhlawumbe uhamba ngendiza noma ngomkhumbi noma uhamba emgwaqweni konke siyakwenda. Ngicela nje kuyigcizelela ngoba seyinzaba lesi sikhulume kakhulu ukuthi Rita akasiwe tindiza kuphela kepha wekuhamba nje. Okay. Yes, kulamalanga nje Nombuso sesihambisa abantu ngemgwaco dvutane labangayikhashana sibahambisa kuya kuMaputo sibavakashise baye bo Bad Plus baye tinzwana efana nabo Gold Reef City. Okay. Kanti nakhona la kangona sabahambisa. Lokho ukuthi Rita sizama nje lokuthi eMaswati akade lokuthi akasiwe tindiza kuphela. Okay. Yebo. Lokunye langasenza ukubuda nje lenkuva ukukhuluma so kuba lokubahambisa kuba yimvo le planwa ngini or I can come ngithi ngifuna kuya kuphi bese niyangihambisa kusebenza kanjani you plan certain trips bese nifuna a certain number of people or nami ngedwa nje as an individual ukuthi ngibone ngazi ukuthi kunenzawo lensha lenhle ngalana ngicela ningise khona. Mbuto wakho uhlakaniphe kakhulu. Futhi ke ngiyawujabulela. Kuka Nombuso kukabili ungafika wena kithi. Uthi ufuna kuvakasha eIndonesia. Okay. Ucela thina sikusite ngoba awade eIndonesia uzange sowuya. Thina sitakusita sikukhombisa tindzawo longativakashele eIndonesia. Ukuthi okay naku la ungaya khona. Nasesivile na ukuthi likhikhi lakho lishobela kangakanani. So sitakhona ukukutshela ukuthi okay nathi indzawo longativakashele naso ufikile eIndonesia. Yini lo ungafike uyende tindvo ukuthi kuphela mhlawumbe utijabulise ungcebeleke. Lokusho ukuthi kulokwekucala ungeta kithi uthi ngifuna kuya kuphi ngicela ningisite ningirita. Kwesibili sinawo ema packages lesasiwakhile ukuthi sakhena ipackage nayi kune special sesichumene nemahotela mhlawumbe kulamanye emave sesakhe ipackage ukuthi bani sibasusa kangwane beta kulelo hotela lelo sabatawulala ngemanani laphansi sabatawuthola mhlawumbe nekudla where under normal circumstances betakudulela. Yeah. But nyalo sesikupackage ngebudlelwane lesinabo thina nemahotela nje njenzawo tekungcebeleke emhlabeni. Lokusho ukuthi ke sikwenda kokubili
siyakupackagela phinze nawe uyadidela usitshele ukuthi ufuna kuyaphi sikise la ufuna kuya khona yabona nje labo maputo nabo Bud Plus engikhuluma ngabe ekucaleni ngilesi sivele sesikupackagile sesitawukhipha ke inkundleni ekuchumana ukuthi siyahamba ngalezi ngakho imhla kabani bantu babhalise kugcwale leyo khumbi noma gcwale lawo makhumbi sinihambise senivakashe nakhona sethile sesichumene nabo zakwethu lembili ukuthi sitawufika sinilalise kuphi nandawulala sitanigibelise mahashi umkhumbi noma sitawufike nje sinibonise tindzawo letfana nje eMozambique noma nifuna ukuyobona nalibhloko la kaTembe abantu labaningi bathakasela ukuyibona noma ufuna ukuyobona statue sa former president Samora Machel kuloko nje setindvo lesahlala setihlelile nombuzo. Okay, I think it's a nice one. Seeing ukuthi sekuningi lokho nje ukuthi bamse bayaskemeka ngekuthi bekune travel agency lesevela ka Facebook bangayadli ukuthi yakuphi bese ukhanza ukuthi ngicwila netimali tabo. I think it's a nice one to know. Asesingene Ngazi nje nombuzo uyayibona sewuthinze indzaba lemcoka kakhulu lengicabanga ukuthi sesiyikhuluma kakhulu nami sengikhuluma ngayo kakhulu eMaswati ngicela lokuphinze nami ngiwachushise ukuthi ngoba lokuhambisa abantu kuyibusiness njengawo onke lamanye amabhizinisi bese kuba khona lokuvela eceleni emathabela ngokuthi noma ngilathi leleze kuvela eceleni ngalokuthi phela kunemali involved so bantu bafuna yona imali ngaloko ke utakukhanza ukuthi bantu sebathotheka asekube kusele nje nangumkhumbi lesikhuluma ngawo lemkhumbini nangabe ufuna kuhamba unogibela kuba ne deposit lekhishwako ngoba lo mkhumbi awusiwe wethu wale walo MSC kunemali le deposit lekhishwa so bantu ke sebathatha ke lento imadlana dala ama deposit abantu bese bayacwila ngidotshela eMaswati ke namhla ukuthi akasaphinzi mhlawumbe atikhanze akulesimo sekuthotheka nangabe nje atawukhumbula ukuthi ukhona Royal Eswatini Travel Agency lekuyinkampani lesebena nahulumende inkampani lenzala njengoba ngisho ukuthi italwa ngeRoyal Swazi Airways lo wafika kangwane le kubo 1978 so eMaswati akakukhumbule lokho acabanga ukuthi afuna kuhamba afuna ukugela umkhumbi akhumbule ukuthi kuyathi kuna Rita Embabane Royal Eswatini Travel Agency banilunga bethemba lami labasebenza nahulumende angigcizelele ukuthi la kangwane ngithi kuphela inkampani lenale sivumelano nelicense yekuhambisa athi sebenta uhulumende noma ngikuphi la yakhona so ngalokuthi sisebenza nahulumende ngicane seMaswati angasethemba ukuthi angeke bafacadeke okay so bakhumbule ukuthi noma ngabe sekhona tinsolo labanato ukuthi yathi sibone ini bangeta kithi ngoba thina siyabati bonke labakhona labangibo thina nje sisebenza very closely Eswatini Tourism Authority sicishe silandzela yona nje ukuthi thina ngoba ngiyo lesiphethe sonke ama travel agencies so thina nje siyadigcabha ngalokuthi sisebenza nahulumende phinde sisonzelene Eswatini Travel Authority so konke lesikwendako kuconzile niyakhona kuva ngazi uthi uyakhona nekuthi ngithi mina ngive ukuthi there's something happening somewhere niyakhona lokungiverifyela nembala nombuzo sitawukhona lokuhlolela sitawukhona lokuhlolela lokusho ukuthi nje vele thine ungasathemba ngako konke nangabe nje naso noma ngabe ulele waphupha ukuthi ufuna kuhamba sishayele usho ukuthi athi ngeliphupho lekuhamba stokutshela thina wo leliphupho lakho lingafezeka ngoba nyalo sesiyakhona nokuthi umuntu etekithi afake imali ubekele ngalamafishane nangabe nje uyatona ukuthi lokunya lokungu sebani August uthi nanga February ngeValentine ufuna kuhamba ungathi utobekela kithi imali ihlale ngala ngakithi sekufese kuvalele account ubekele khona nasakufika isikhathi sekuhamba uvela uhambe mina baba mkhonto iphupho lami lila ku-ownership ngicela ungitshele nje konke firstly ngifuna kuva ngale mali la mali 26,000 for 2 people yes what does it cater for ngifuna kuhamba nje senginemngane wami sifuna kuya la Oship. yes Oship what does it cater for nombuso le Oship ingqayizivele emkhumbi ingqayizivele yente kanjalo ngabo December lena nje seyi edition yes 16 so wacala nje iminyaka sengi 16 yendeka le Oship la kulo Oship
kulo 26,000 nje ngoba icala ku-20 kodwa khona intengo lethi Oh, le ngedolo. yes ngidawuchaza ukuthi kuhlukana kanjani. Okay. Kepha nje kulo 26,000 sesibale thina imali ukuthi wena nalo mngani wakho sitanisusa la kaNgwane senithathe ngemoto siyonibeka eThekwini mhla ka-3 December umkhumbi usuka mhla ka-4 December Okay. sinithatha kaNgwane mhla ka-3 December sifike lena sikulalisa ehotel lokulala ehotela leDurban leThekwini kukule mali Okay. naloku kususa la kaNgwane sikukule mali so sikususa kaNgwane sikubeka eThekwini ehotel ekseni usuka ehotela uya emkhumbini nalokuthi kulalisa ehotela ke sendela ukuthi utobathutana ngoba emkhumbini kufuna ucheck in 3 hours before umkhumbi usuke lokusho ukuthi 3 hours before umkhumbi usuke avalwe emarket lokusho ukuthi kuyi-risk ukuthi ungasuka kaNgwane ngose kulalisa le so now le mali ke naso ufikile emkhumbini wena udla kudla lokungu-4 sithi 4 meals buffet meals per day kule mali le ngetolo kwalokudla uyacabula ke tinatho letingadzaki tikulo 26,000 kepha nasofuna lokucabula kwalabadzala ngibona ke lo sotakukhokhela Oh. kepha lokho lokungadzaki nalo 4 buffet meals per day kulo 26,000 Okay. kwekutijabulisa ke ngoba ngisho ukuthi ngicayizivele vele emkhulu kwekutijabulisa lapha akunamkhawulo njengoba sisho nje ukuthi ngi-72 hours lona nindanda nje ndanda ngemandini lo mkhumbuso kale eThekwini uya eMozambique kunenza bathi Portuguese Island Okay. so nindanda ke lamandini ke kunam entertainment langanamkhawulo kunabo DJ kunama comedians and other different entertainers la emkhumbini wena uyahamba ulale uvuka ukhanze solo tiyabuya akulalwa ngale ka entertainment kepha ke ngetulu kwale entertainment la khathe emkhumbini we've got the finest restaurants now khuluma nge-fine dining proper fine dining utakukhanza lapha ngoba phela ngibalile kusilapho na 4 buffet meals kepha ngalokuthi uhleti lapha kunema ngenda kube ufuna kuyodla ngale ma-restaurants la sembili ayakhona lapha kunemakhasino lo mkhumbulo namkhulu kakhulu nombuso kude lokungekho so kunale ma-restaurants kunemakhasino uyagembula lokusho ukuthi wena lilanga lilinye aweswele usidawe nani uyahamba uyobukela DJ uyahamba uyogembula uyahamba wena bo shopping bakho kunetolo lapha letinga uyahamba wena bo shopping kunema swimming pools uyahamba uyoswima cishe nje lapha le hotela lelisekhathe emandini le ndlela lomkhumbulo engawuchaza ngakhona le hotela lelisekhathe emandini so now le mali ihlukana ngani wena nombuso kunalama cabins la ngekhathe emkhumbini lengathi pheceleti ngamakamela Okay. so kunalabo junior cabin ngulacala khona ke kube ngilo 26,000 ngilala ngekhathi lokusho ukuthi wena lapho awukhona kulibona lwandle Oh, sho sasemkhathini. asekhathini Okay. njengasebhasini semlohlala efastelweni kunalohlala ngapassage kukanjalo ke nalapho lokusho ukuthi acala kulo 26,000 ngasemkhathini imali yangakwenyuka nangabe wena ufuna ukuhlala ngale ku Ocean View Okay. ufuna ukuthi ebusuku uhle uvula ubuka lwandle emini uhle uvula la kamerweni lakho la ulele khona so umehluko kuba ngiloyo kepha lokungahluki lokufana nako ngilokuthi nonke nidla kudla lokufana nako nonke ninatha lokufana nako kule mali nibhadele Nibhadele. kuhluka nje ikamera ukuthi nilele kuphi. Okay. And then masenifika eMozambique, also there you sleep on the cruise ship noma niyehla nende something then go back. Yes, nanifika ePortuguese Island, excuse me, nanifika ePortuguese Island eMozambique. Niyehla kunetikephe ke leti nithathako ke tinisa lapha nakhona ke anilali kodwa nje nawufike ni nende lokutijabulisa nakwena nawufike nibuka indzawo nibekele nje isikhathi ukuthi umkhumbi utawuphinza usuka ngasikhathini. Okay. Nakhona kuba kulule ematfolo futhi nakhona kwaphoceleleki ngoba phela konke kukhona la mkhumbini kepha nje kumnanzi usinasofikile endzaweni wehle uyobuka nje ukuthi kwentekani ngoba nakhona lobunanzi akupheli Yeah. le nto lena into lenkulu njengoba singcayize vele isponsor ngilaba KWV inkampani etshwala badika ubunanzi lokusho ukuthi nalembili uthi wehla nje uphinza uthola game 2 walobunanzi lolobulayidu lemkhumbini. And then lokunye lengakubuta okay so khulumile ngokuthi kuba kuningi lokwendekalo I partnership yenu yaqala nini with
with the company le hostako this event, and also why now if it's a new partnership? Okay, Nombuso, ngiminyaka lengeke ibe minyende ngoba na Rita inkampani lengasi ukuthi yinzala njengalo Royal Swazi National Airways Corporation. Yinsha. Kepha nje budlelwane bethu nalo MSC Cruise. Budlelwane lobu cine kakhulu ngoba akusi le ownership kuphela. Okay. Thina nayo lengifuna ukutshela eMaswati namhla ukuthi lo budlelwane bethu na MSC Cruise. Na ufika wena nakusasa ufuna kugibela nje umkhumbi ngoba lama cruises onambuso manenge. Manenge kuhlala kunema dates ukuthi umkhumbi uyahamba nini, uyahamba uya kuphi different parts of the world. Ukhona ngisho umkhumbi lo suka eDurban ungayi eveni lelithide in particular, but uhamba nje khona la ku-Indian Ocean, because the Indian Ocean khuluma ngendlela enkulu. Ukhaya ukuthi uyahamba nje kaLashame utawuphindze ujike ubuye eDurban kude live leli specific utakakulo. Yeah, cool. Utawuthatha nje just a trip around the ocean, but it's also a cruise. Lokho ukuthi lo budlelwane bethu buqala la ekutheni nje umuntu ofuna kuhamba ngemkhumbi, le mikhumbi nase ngikuvulele kunemikhumbi letsuka ye lekubo Italy, depending ukuthi awugibelela kuphi, but nje lo MSC Cruise sisebenzisana naye thina ukubhukela nje abantu umkhumbi. Nanga February nje khona lesabe sibahambisa eMaswati la tawugibela nakhona tawugibela from eDurban eThekwini baye eMozambique ePhomeni. Excuse me. So maningi lama haba aseMozambique njengoba kunalo Portuguese Island ngalo February nje kuya ePhomeni. So lokubhuka nje thina ngiledi inkampani lo MSC ngulenya lenkampani lesisebenzisana nayo sengolo Rita. Ngicela eMaswati kuphinze ngiwakhuthade futhi ngiwa-invite ngithi kwekucala ngicela kuni-invite kunayingcayizi vele emkhumbi lekuthiwa i-Oship. Nangabe uye la angeke utisole, sengibalile ukuthi thina sengorita sitawenta siqiniseke ukuthi sikususa kangwane sikubeka eThekwini ulale kahle ungcebeleke uvuke ekseni uye emkhumbini uhambe ema-hour langisemahora lang-72 3 wemalanga ukaLashame nje eMandini elwandle kukhala sigubhu bo DJ bosomahlaya bahlekisa abantu nabo bonke nje lokunenge longakucabanga lokuyi-entertainment ukuthi abe khona lapha. Ngeke ulambe ke futhi lemkhumbini sithi kuna 4 buffet meals a day. Kulo 3 days yona udla kayi4. Unatha lokungadzaki kule package. Nawo sowufuna ke kucabula lokungathi kutakutelisa utabe sesuyakubhadalela. Kepha nje angeke utsole lapha kunema restaurants state of the art nasisikhuluma nge-fine dining ngilendvo utayibona lemkhumbini. Kunema casino khona ke kugembula noma ngabe uva kuyashisa utawukhona kwebhukusha ema-swimming pools inanana. We've got titolo futhi letinye netimpahla even. So utawukhona nekwenda i-shopping yakho. Ngisho ukuthi lo mkhumbi lihotela eKhathemandini ngale ndlela lokwendeka ngayo. Nangabe sowuphutile ungasabi, lama cruises maneng akusile Oship kuphela. Maneng lama cruises lisonda kona lo MSC Cruise. Wena ungafika nje kithi uthi yathi Rita ngiyafisa nami ngigibele umkhumbi. Sitakwendela lisu. Imali ungakhona kuyibhadala kithi ubekele kancane. Wena ungasitshela i-date lofisa kuhamba ngayo. Thina siyakhona ukukuvulela sikutshengisa ukuthi okay kunangema dates nanga. Ukhethe lekulungelako. Lokumcoka ke vele mina umbuso ngilokuthi akusile Oship angifuna eMaswati bese athi nakwendlula le Oship sekude. Imikhumbi yahlala ikhona throughout there sihlala sibabhukhela abantu. Ngicela nalokugcizelela ukuthi sengirita vele likule tekuhamba lesi travel. Ngithi vele bo sondonzima. Ngisho ngithi yinto lecishe ibhasojwe ngithi kahle ngoba ngithi vele lesiyati kakhulu. eMaswati nawo angaSeptember ngishito ukuthi sisebenza nahulumende. Sisebenza nenkampani letinkulu umhlaba wonke jikelele. So abantu ngibakhuthade ukuthi abetekithi noma ufuna kuhamba ngendiza noma ufuna kuhamba phansi emhlabathini sitakwendela noma ngikuphi la uyakhona nalabe bahluphana ngema-visa siyakhona ukuku-assista. Nangabe bosoluthi buta kusina sohleli lapha e-OR Tambo umele indiza yakho letawuchamuka in 4 hours uhlele ebenchini ungenda njani. Buya ka Rita sinawo lama voucher la takunika access
2 lapha i-Bidvest Lounge. Lapho ngitsite khona uyakhona kufika ucabule, uhlale kubosofa labanethedekile, u-accessible Wi-Fi. Whilst usamele indiza yakho. Travel insurance, which is also important, uyahamba sekulahleka i-luggage yakho. Noma nje isikhwama sakho sisalimala ngendlela sithi siyagamuka. Umshwalense wakhona ukukhavarisha. Nawe wena lo hambako embili sowubanjwa ukugula. Le travel insurance iyakukhavarisha. Tonke tintfo letentwa ka-Rita, ka-Royal Eswatini Travel Agents. Emaswati akakhululeka asithembe sikhona silamba bane. Nangabe khona labangakuva bangasishayela noma basibhalele WhatsApp ku 78020175. Bangasendela i-email it's sales@rita Rita wethu reta.co.sz. Sesine website lensha le fresh lecishe ina yonke le information. Nakhona uyangena uthi www.reta.co.sz iwebsite yethu le. Otherwise emaswati akakhululeke angesabi, sikhona singemaswati we've been around, sibantu sinesibinzi kulesikwendawo. Sinesibinzi satethemba, labasebene nathi bangatikhulumela, sisebene nkampani enkulu nahulumende. Siyabonga kakhulu Baba Mkhondo. I think mangake ngisho lokunye ngabe ngiyona. But I think you've summed it up well. Nje nami mangibuka liphepha ngibona lo deadline 15 September ngathi kwangeja kanjalo. So ngiyobona next year. But now I know there are other options la tovela as the year goes by. Maswati lamahle ngicela ka Facebook manibona phela timvo letingathi shu. Ngicela nibute ku Rita kuqala before you deposit money to people you don't know. Thank you for joining us namuhla. My name is Nombuso Dlamini. Goodbye. Siyabonga.